Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatargeti gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gwe cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe jitikiria kuingira county namba 21 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Murang'a. Murimi umuthe twe guku Kamahoha na Kamahoha guku thiini wa county ya Murang'a. Guku nikuo twi na murimi na murimi uyu hingo ciothe akoragwo ari wa mwanya. Murimi uyu ni arimaga maembe, ni arimaga makorofia na ni arimaga matomoka. Oro kindu githia kuringana na kimera giakio kana season yakio. Mahinda-ini ma turaria nawe ni hindi kuri kimera kia matomoka na watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona matomoka make na maya ni matomoka ma ngathe ya iguru na niwe uramukira muthengi wa urimi. Njitagwo Fred Kinyanjui wa Njuguna ni matomoka kuma guku Murang'a Kamauha location Maragwa constituency. Bwana Kinyanjui kurima matomoka ri wanjiriirie ri na wanjiriirie atia? Yambiriirie kurima matomoka 207. Matomoka handaga spacing ya mita 6 na kuma raini nginya raini ndakorwo ndina handu ndigitie ngekira mita 8. Ni wega kuga ati baba wao ari murimi muno wa matomoka na indo ingi na reke njuge Bwana Kinyanjui oire kuma hau na ndacokire na thutha. Ni wega kuga ati uyu ni murimi wina umenyo na ungikenda kumenya uhoro wa matomoka hatire handu hangi ungithie o tiga hari Bwana Kinyanjui tondu ni athomithagia andu ona agathomithia andu akuma na nja wa Kenya. Ni thomithagia andu uhoro wa matomoka, urimi wa matomoka. Ona tariu Saturday ino yukite kwina andu 30 magoka guthoma ndihagia mundu ciringi 1,000. Ndi privileged gukorwo mugunda wakwa ni uroirwo ni university imwe ya kuria Tokyo Japan na ni mararehe students ciao guka guthoma uhoro wa ngirigaca. Tariu ni maramurira mugunda uyu wakwa mokage kurehe student kuma Tokyo University gukaga gwika research goko gwakwa. Watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona mbica iri hau na hari na andu akuma Japan nacio ni amwe ari akoragwo agithomithia. Bwana Kinyanjui tacokera haha. Ni thomithagia andu uhoro wa matomoka, urimi wa matomoka. Ona tariu Saturday ino yukite kwina andu 30 magoka guthoma ndihagia mundu ciringi 1,000. Ndi privileged gukorwo mugunda wakwa ni uroirwo ni university imwe ya kuria Tokyo Japan na ni mararehe students ciao guka guthoma uhoro wa ngirigaca. Tariu ni maramurira mugunda uyu wakwa mokage kurehe student kuma Tokyo University gukaga gwika research goko gwakwa. Bwana Kinyanjui matomoka ri maciaraga atia? Mutomoka wakinya miaka 10 no wambagiriria guciara muno kuringana na uria urauhe thumu. Tariu uyu urona haha ingitua gutara kilo irie ukuruta ni ukuruta ta kilo 600 nginya kilo 700. Haha niho horo ri ati muti umwe wa matomoka no kuhe kilo 600 neo yake toguo kuona ni miti ya tene, miti mirumu na miti meikaru wega. Bwana Kinyanjui matomoka ri na mowendagia atia? Matomoka ni nditwaraga thoko moka gukuirwo guku na guku mucii ndirendia ciringi 60. Mundu oka gutua niwe wituagira nigetha gakuwa kiria arenda tondu kwi mundu kwenda matunda maria matungu, kwi mundu kwenda maria medium na kwi mundu kwenda maria maceke. Koguo mundu niwe wituagira akangora hala mucii ngamuthimira kana mbeca. Ati matomoka kilo imwe ni ciringi 60 nena miti aratara ungi nongi miti 40 na o muti ni ukumweta kilo 600 na ngauga uhoro wa ma ici ni mbeca. Ni wega kuga ati nginya makorofia Bwana Kinyanjui no akoragwo namo
oro hamwe na maembe. Matomoka na makorofia ni ingitua kuga gutire kindu gitari kiega tondu o kindu ki season yake. Twambagiriria na makorofia maria twambagiriria kwendia mweri wa gatatu mahingurwo ni thirikari, tukendia nginya mweri wa kana na tukarikania na makorofia. Mweri wa gatano gatagati-ini tukambiria matomoka, na matomoka tukwendia nginya mweri wa mugwanja mweri wa kanana. Koguo ni nyenda gukorwo na indo nyingi tondu na ndi maembe nigetha o kindu giathira ngakorwo ndirendia giki kingi. Thina uria tuonete muno wa matomoka na we wanaria matomoka ni tugunyu tukoragwo thiini. Bwana Kinyanjui, we wikaga atia? Matomoka thoya muno ni fruit fly, na nikio matomoka mamwe ungithie ukorane na momena igunyu. Taru nie guku ndungiona kigunyu tondu andu a icipe ni marandeheire tu insect tungi twakuriaga fruit fly ndigatindage ngihura ndawa. Riu koguo matunda makwa ona export no mathie tondu ni organic. Thutha ukorwo urimi wake ni wa mwanya, we ni areheirwo tunyamu na githungu njigua tugitwo parastoid, na tutu ni turia turagaga tutambi turia tungi na turaturaga na tugaturia. Kwoguo tutambi tu tutariho na tuo tutu tutingikorwo tugithie na mbere. Na ni undu wa gitumi kiu matomoka ma Bwana Kinyanjui ndungiona kagunyo orona kamwe. Na ni undu wa urimi wake no ni urimi wa ngathi ya iguru, njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu. Uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo aheanage kirira kia urimi wa matomoka ona to guku Kamahuha na Murang'a, no ni Kenya yothe hando ya Roma. Namba ya Bwana Kinyanjui ni undu waku ungienda kumenya uhoro wa matomoka ona miti ya matomoka no akoragwo nayo ni 0721 790 607 0721 790 607. Giamokera muthingi wa urimi kuma guku Kamahuha, njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania rihe iguru. Ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni yetwo finance bill ri kayaugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gekirwe miri wendera yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February.